Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi kuri channel yacu Umubanji TV. Tunabonereho akanya ko kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi waba uherereyemo. Turabasuhuje cyane tunabasaba gutera agatebe ngo mubashe gukurikira amakuru yacu twabateguriye kuri uyu munsi aho turi ku wa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2025. Reka rero tutarakugezaho ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tukwibutse wowe utarakanda subscribe kunyarukira handitse subscribe ugakanda ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo batarakora subscribe bakabasha kuyikora, mwajya muri comment mukatwandikira ndetse mukalikinga muri benshi. Reka rero tutaraja makuru mu buryo burambuye tubanze tubagezeho ingingo z'ingenzi. Turahera mu mujyi wa Goma tubabwire inkuru zitandukanye, tugaruke kuri operation y'akataraboneka yakozwe mu mujyi wa Goma ikogwa na AFC M23, ndetse tunababwire ku mugambi mubisha w'ingabo za SADC cyangwa se bakunze kwita SAMIDRC wabashe kuburizwamo na M23 ubwo bari bapanze igikorwa cyangwa se igitendo kitari cyiza kuri M23. Turajya mu bice bitandukanye mu cyahoze ari Grand Nord Butembo, tubabwire amakuru menshi avuga muri Butembo ndetse no muri Beni. Muri Beni hari amakuru menshi ahavugwa turi buze kubagezaho mu buryo burambuye cyane. Naho andi makuru avugwa turajya muri territoire ya Masisi, tubagezeho amakuru menshi avugwa muri territoire ya Masisi nuko M23 nanone iri kugenda ikora ama operation mu duce dutandukanye. Naho Sud Kivu turagaruka ku isanganya mugani w'abarundi yabereye mu kiyaga ca Tanganyika. Turaza kubabwira ku buryo burambuye ibijanye n'iryo sanganya ariyo bita mu rurimi rw'ikinyarwanda impanuka. Muri Sud Kivu hari amakuru menshi avugwa mu bice bitandukanye muri territoire ya Fizi ndetse na za Uvira. Hari amakuru menshi ahavugwa turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Naho andi makuru yacu nuko uyu munsi mu bice za Nyangezi ni hariya mu nkengero z'umujyi wa Bukavu habereye imirwano itoroshe, tukaza kubabwira uko iyo mirwano yagenze. Naho indi nkuru ivugwa ku isi nuko umuyobozi wa Katolika ku isi Papa yaba yitavye Imana. Nanone inkuru turaza kubibabwiraho. Reka rero tugaruke mu makuru yacu tuyabagezaho mu buryo burambuye. Rero amakuru yacu reka tuyahere mu mujyi wa Goma ku ngabo za SAMIDRC ziri hariya muri Kongo zaje ziyobowe cyangwa se zitanzwe n'ibihugu bimwe bigize umuryango wa SADC. Izi ngabo rero zakorewe operation y'akataraboneka n'intare za Sarambwe M23, aho bakoze operation yo kwinjira mu bigo byabo basanga hacumbitsemo ingabo nyinshi za FARDC ndetse hari hacumbitsemo na Wazalendo. Aba rero bari barabahishemo mu buryo budasobanutse, bari barabahishemo ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'ingabo za M23. Hari ingabo za Wazalendo bahishemo ndetse n'izindi za FARDC. Ikibabaje rero nuko izi ngabo zari muri gahunda yo kuzahungabanya umutekano w'uwo mujyi wa Goma, dore ko uri mu maboko ya M23. Izi ngabo ngo zagaburirwaga n'izi ngabo za SAMIDRC arizo SADC, ndetse ngo bari barabahaye n'imyitozo idasanzwe. Muri operation rero yakoze nuko M23 yasanzemo harimo izi ngabo nyinshi za FARDC ndetse n'Abazalendo. Ibi rero bikaba byabaje M23 bituma bihutisha umugambi wo kuba izi ngabo za SAMIDRC arizo ngabo za SADC zari hari mu mujyi wa Goma biba ngombwa ko zigenda byihuse. Hahise hamagazwa n'umuyobozi cyangwa se mugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo bita Luzali Makwani, akaba yahamagajwe n'itangazamakuru abazwa kwirukanwa ryabo hariya mu mujyi wa Goma ndetse anabazwa ku ngabo za Afurika y'Epfo ziri hariya muri DRC. Ibi rero twageze rero ku mugambi mubisha bari barateguye kuri izi ngabo za M23. Izi ngabo rero za SAMIDRC arizo ngabo za SADC zari hari mu mujyi wa Goma
zarimo zitoza abahibu ba FARDC bahungiye hariya cyangwa se aho bari barabashije guhisha, ndetse na wazalendo ngo kuzakora agatendo ko kwica abayobozi ba M23 cyangwa se ngo bakazabafata amateko. Bari barapanze ngo kuzabafasha kongera kwisubiza umujyi wa Goma. M23 rero twavuga ko bafashijwe n'Imana cyangwa se ari nk'ijwi ry'Imana ryabongoreye guhita bakora operasiyo y'akataraboneka bagahita babafatira hariya. Ikindi rero bari bapanze, bari bafite amakuru ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, bari bafite amakuru ko ateganya kuza hariya muri Goma. Bari barapanze kuzamwica ngo akimara kugera hariya bakamwicana n'abayobozi bandi ba M23. Ibi rero kubera ubutasi bw'akataraboneka bwa M23 yahise imenyera kure ikora operasiyo yo kubasaka no kubafata. Ibi rero bikaba byatumye hafatwa umwanzuro yuko izi ngabo za Sami DRC zigenda ziciye mu Rwanda, dore ko leta y'u Rwanda yamaze kuba yakwemera gutanga inzira bazakoresha basubira mu bihugu byabo. Naho tukiri mu mujyi wa Goma, nuko ku munsi w'ejo abayobozi batandukanye ba AFC bagaragaye mu nsengero batangaza cyangwa se bashishikariza abaturage gutanga umusanzu wo kubaka igihugu. Hagaragaye guverineri Bahati Erasto Musangwa ndetse na vice guverineri Manzi Wiringarambe ndetse na umuhuzabikorwa cyangwa se coordinateur wa AFC Colonel Nanga ndetse na coordinateur wungirije Kanyiki Freddy bagaragaye mu nsengero zitandukanye bafatanya n'abakristu b'amatorero atandukanye hariya mu mujyi wa Goma mu kwizihiza Pasika. Reka rero tujye muri Butembo. Muri Butembo abazalendo bafashe uwitwa Bienveni Matata uhagararira akajya IDPS hariya, baramufata bamuhambira Kandoyi bamufungira ku muhanda. Uyu rero yaje gutabarwa n'abaturage ndetse n'izindi ngabo za FARDC zikorera muri biriya bice. Nanone tukiri ino muri za Beni, amazu menshi yarafashwe n'inkongi y'umuriro arasha. Aha rero isanganya yabereye naho bita muri quartier Buhene hariya muri Beni. Hahiye amamodokari menshi ndetse hasha n'amazu agera muri 6 hariya muri Beni. Naho FARDC muri quartier y'Amakoko bishe abazalendo bagera muri 3, abandi 2 barabacika bahita birukanka. Abazalendo rero ngo bari bamaze iminsi basahura abaturage, baje gufatwa rero n'ingabo za FARDC zikorera muri biriya bice, zirasamo 3 abandi 2 babasha kwiruka. Twagiye muri territoire ya Masisi mu karere muri Masisi aho bita muri Ruki mu karere ka Bukinanyana. Ejo M23 yakoze agatendo ka operasiyo idasanzwe bahitana FDL zitagira umubare. FDL zigera mu 17 zarashwe zirasanwa na wazalendo bagera ku 12 bose basha kwasiga ubuzima. Ingabo za FARDC rero zaguye muri operasiyo ziragera mu ngabo zigera kuri 4. Reka rero tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu duhere Nyangezi. Inyangezi yabereye intambara muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4. N'imirwano yari ikomeye cyane yabaye hagana masaa 2 n'igice, aho yabereye rero ni mu duce dutandukanye turimo agace kitwa Weza ndetse na Businga. Imirwano ikaba ikomeye cyane, aka kanya tuvugana nuko imirwano ikirimo iba. Imirwano rero ikaba igeze mu gace bita Kalunga. Nawe tukiri mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, nuko kuwa gatanu ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 4 habereye impanuka cyangwa se isanganya mugani w'abarundi. Isanganya rero yabereye mu kiyaga ca Tanganyika. Isanganya rero yabereye hariya muri Tanganyika, hagwemwe ingabo z'u Burundi zigwanira mu mazi bita abamarine bagera mu 12. Iyi rero bakaba bari mu bwato bwa gisirikare bwitwa Vedette Rapide, akaba ariyo baguyemo. Aba rero izi ngabo z'u Burundi rero zaguye muri isanganya cyangwa se impanuka. Tubabwiye ko ari ingabo zigera mu 12, abagera ku 9 babasha gukomereka. Naho FARDC nuko
FARDC iri hariya mu bice bya groupement ya Bijombo muri Sud Kivu muri Uvira, nuko bagifite nanone umugambi wo kuja gutera imihana y'abanyamurenge. Mu nkuru z'ubushize twabwiye ko baciye bamwe mu kibira c'Itombwe, ariyo Forêt Equatoriale, abandi bakaba bari guca za Bijombo ngo bazohure nabo bagabe ibitero za Mikenke ndetse no muri Minembwe. Ahandi rero bitegura kugaba ibitero, abandi bitegura kugaba igitero ni Mayimayi zizinuka kwa Kagembe ngo zikaja gutera ibice bya Kabanju. Murabizi ko Kabanju yigaruriwe na Twirwaneho ndetse na M23. Naho makuru avugwa mu mahanga, inkuru itugeraho iremeza ko Papa Francis yabashe kwita